Okay, abanyarwandakazi nongeye kubasura bakunze bacu mudemo kudukurikira by'umwihariko wodemo gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwinshi aho uri hagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, turagatira muri sport update nk'ibisanzwe munyemerere twerekeza mu ikipe ya APR usikibarizwa ari ya Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi ekipe nyuma yuko ku munsi w'ejo yaje gukina na KMS umwanya wa gatatu muri Sekafa Kagame Cup ikaza kuba yatsinda igitego kimwe ku busa cyaje gutsindwa n'umusore ukomeye cyane Mameri Dawo. Turaza kumugaruka mu buryo burambuye Mameri Dawo ndetse wanabaye MVP urushanwa. Ikipe ya APR rero iraza kuva hariya Dar es Salaam uyu munsi nibwo iraza kuba isesekaye hariya i Kigali isanga n'abandi bakinnyi basigaye harimo nka Sheji Bruno Watara wagize ikibazo cy'uburwayi cya malaria bakaza kuba bamwohereza mu Rwanda, araza kuba bamusanga ari Nyarugenge. Amakuru ava ahubwo kuri Sheji Bruno Watara nuko ari kugenda agarura akabaraga ari kugenda yorerwa, ndetse n'uwitwa Mamadusi nawe uri kubarizwa hari i Kigali na Nduwayo Alex. Aba ni abakinnyi batatu ikipe ya APR iraza kuba isanga hariya i Nyarugenge. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo nyuma y'uko ikipe ya Singida Black Stars ariyo yaje kuba yegukana irushanwa rya Sekafa Kagame Cup yari yaritabiriye uyu mwaka, ikipe ya APR nayo yagumyeho nyine nk'ibisanzwe dore ko harimo abakinnyi bitwaye neza by'umwihariko nka MVP irushanwa wabaye Mameri Dawo. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu mukinnyi Dawo Mameri yaje kuba yitwara neza mu mikino igiye itandukanye. Mwagiye mubona ko ubwo ekipe ya APR imikino yagiye ikina haba za Morandege ndetse na za Bumamuru, mwiruka ko umukinnyi Mameri Dawo yitwaye neza cyangwa se yabaye man of the match w'umukino. Ni imikino yakomeje kugenda iba uyu mugabo akagenda yitwara neza birangiye n'irushanwa risojwe abaye MVP w'irushanwa. Bibutsa ko ikipe APR yaje kuba yakugana miliyoni 15 z'amanyarwanda ku mwanya wa gatatu. Nyine urumva ko irushanwa ri kugenda rikura nubwo ama ekipe agenda yasuzugura harimo nka za Simba ndetse na za Yanga zagiye zisuzugura Sekafa Kagame Cup, ariko nibikomeza gutya iyi Sekafa izagenda yitabirwa n'ama ekipe akomeye kuko mu bigaragara ikipe cyangwa se irushanwa riri kugenda rizamura imbaraga ndetse ryongera n'ubushobozi ryongera ibihembo, bityo ama ekipe agiye akomeye hano ku mugabane wa Afurika azagenda aryitabira. Yes, byari byishimo rero ku bakunzi ba APR nyine cyangwa se n'abakinnyi nyine muri rusange na staff technique nyuma yuko habonetsemo nyine MVP urushanwa ari we Dawo Mameri. Urabona muri skin y'abatoza barameze neza cyane bari kwifotoza bishimye cyane nyine nubwo bitaje kubahira nk'intego bari bafite bo zo kwegukana Sekafa Kagame Cup, ariko ntabwo byaje kuba byabakundira kubera ko buri kipe yose ijya mu rushanwa ifite intego iyo kuritwara nyine bose ntabwo bije kuba byabahira. Dore ko umutoza ubwo yatangaje ko bagiye gutegura umwaka utanyine wa 2026 kugira ngo bazaje begukana Sekafa nyine bazayegukane bariteguye bihagije. But iyo ugarukiye muri demi-finale se twari umwanya wa gatatu nta kindi kiba gikurikiye usibye kugera finale nyine ukegukana nyine irushanwa muri rusange. Ayo n'amagambo coach Taleb yaje kuba yatangaza ubwe mu kanya gato nibwo bagiye guhaguruka nyine berekeza hano mu mujyi wa Kigali bakomeza gutegura imikino ya shampiyona ndetse na Champions League nyafurika. Ambibutsa ko batomboye ekipe ya Pyramid mu ijonjora ry'ibanze ariyo bagiye kuba bahura nayo nyine kugira ngo bakomeze kwitwara neza. Gusa ikikomeje kwibazwa ni ku mutoza coach Taleb nyine, ese ko Sekafa Kagame Cup bimunaniye cyangwa se no kugera ko kuri finale ko bimunaniye, urabona ikipe ya APR ifite amahirwe ngana gute yo kuba yakuramo Pyramid cyangwa se yo guhagarara imbere ya Pyramid ikaba yayikuramo? Mbibutsa ko ikipe ya Pyramid ni Champions nyine niwe watwaye Champions League nyafurika y'umwaka wa 2024. Urumva ko ni ekipe ikomeye yagiye ikuramo amakipe menshi cyane agiye atandukanye hano ku mugabane wa Afurika, za Zamalek n'andi makipe menshi cyane haremere hano tuzi akomeye ku mugabane wa Afurika, birangira ikipe Pyramid ayo ibaye itwaye Champions League nyafurika. Yes, reka mbashimire bamwe mudemo kudukurikira by'umwihariko wakanze kuri buto ya subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe utarikana icyo gihe ngo kandi kuri buto ya subscribe kugira ngo uzobona sport update n'amakuru abagiye atandukanye ujye uyabona mu bambere. Ngiye mugena mu buhana mu biganiro bye bitandukanye. Nitwa Pacifique, mukomeze kugira byiza amuri agiye atandukanye, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo na sport update zabugezweho mu makipe agiye atandukanye mukunda muri benshi cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.